Om Swastiastu. Asa sasung kertawara negah nide sesunan sana perayaan riki ring desa adat Banyaranyar, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Titiang, Bendesa adat Desa Adat Banyaranyar, Desa Peran Kangin, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, ring rahina becik puniki Titiang ngawendana atur Rita kala Titiang Desa Adat ngemargiang karya ageng ngodak pelawatan utawi pewayangan ida sesunan Agung Sari Desa Adat Banyaranyar. Ini pemargi kaping ajeng nebes ida sesunan kemargiang ring rahina Waraspati Manis Uku Dungulan Pinanggal 24 April Duang Tali Selawe anika kemargiang daweg edan taler pujawali ring ida sesunan ring dalam kanggangan sadepunika pemargi. Nalika kala sampun nebes kemargiang ide kelinggihan ring Paruman Agung Sari nang lantur Titiang matur ring pemilat Sinarang Sami ini sangging sana ngambil pekaryan utawa ngodak sesunan enika saking Puaya Batuan Sukawati Gianyar sane mawasta Bapak Nyoman Koto taler kewantu oleh juru tatah sana sapun ketah saking Gianyar taler sane mawasta Bapak Wayan Rizki. Om Swastiastu. Nunas uratian de bos niki Titiang pinaka bukang saking Banyarwaya Batuan Sukawati. Pertama Titiang nyandanan dewek Titiang Dumun inggih punika Titiang Nyoman Koto dados bukang bergelut di bidang seni saking Banyarwaya taler kesarangan saking Taro Kelon. Daris Pak Yan diperkenalkan ini kewenten Pak Yan Dumun malih jebos tiang sambung malih. Nggih, semua Pak Man. Om Swastiastu malih yang niki saking Taro Klod yang niki ngayahing di bidang tatahan niki ring logam perak, emas utawi tembaga niki. Nah, khususnya niki ring sane munggah ring tapaan niki sugro nika berupa tembaga nika. Ampun kentan ring perarahi sami munggah emas taler perak. Nika ampun kesarangnya ngantuk permata sami dan yang niki saking Taro Kelot kentan niki ngiring sareng Pak Man ayah niki ampun sawetara saking 5 bulan niki. Waktunya niki ampun 5 bulan yang boleh galah ngayah stokare sampun puput kan sampun melinggih ide di samping nikah yang nasampura taler untuk ke wenten kiwang wenten kekiraan niki ring ayah tiang niki tiang nak taler kari melajah niki dumadak presiden niki tiang nagingin pekayun masyarakat niki wentah nikah yang ngatur semua. Sedang becik pun iki ring galah mangkin iki Titiang wenten ngayah puniki mecekan pelawatan ring Banyaranyar Periang Kangin
Dahina mangkin sampun presiden puput ide kebajikan dalar sampun melingih ring pengias puniki dalar ditiang atur dengan ring sejeroane pemargi sedurung ide munggah moplah pas pasopati wenten pemargi saking lumun ngawit titiang ayah riki maupun igemen sarang panitia utawi krama riki ring Banyaranyar lagi pacang kemercikan ide pindah ke undang ne puniki ring pemoda mangde ide ngangen warna Bali gitu. Warna Bali punika ini punika asiki dumun sekade sana sampun betah puniki warna tulang kendal nika pengarsan saking krama gitu. Nika di samping nika di sampun di tiang ayah puniki becik pisan pemargi puniki termasuk di tiang oleh puniki pengalaman puniki santukan krama riki sampun wikanen pisan puniki ring sejeronen warna Bali utawi ring ukir-ukiran kulit ring sejeronen mengah ring busana puniki niki titiang sangat luar biasa puniki titiang boleh pengalaman koordinasi dengan bagus termasuk puniki request sane dagi pacang kange niki ring busana saking krama riki bitik pisan termasuk titiang boleh pengalaman riki taler ring busana puniki ngangen bros punika sekadi mangkin ngangen diamond nika taler sangkanen pengarsan krama riki sampun presida anduk titiang atur puniki taler sampun presida becik mugi nggih wonten menika presida anduk titiang iki ngatur ning ayang ring ayah-ayah titiang utawi aturan titiang puniki ring krama Banyaranyar puniki inggih sesemua. Ring sejeroane pemargi ngoda ide sesunan pewayangan ide sami kegentosin seluwir petapakan utawi tapel nika sane nenten kegentosin setias nika sami kegentosan rauh ring rambut taler busana. Nah pemargi ngoda ada susunan nika ngawit saking bulan April rauh ring bulan September senika nika galah sane ngoda pewayangan di susunan ini rambut ide susunan nika ngangen serat sutra taler terkala ngoda tapakan utawi tapel sadipunika nika ngangen cat alami utawi cat Bali. Usan pemargi ida sampun jangkep koda taler kerakit sedipunika penumaya galah ring
rahina redite paing wuku cinta ring pertepatan niki ring purnamaning ketiga anika ida sesunan katuran pengratapan utawi ngeratap. Nah, ring rahina punika nur ida nalingsir saking griya gede Manuaba Cau sadi punika. Nagalah semeng sampun ngawit ida ngeratep ngelantur katuran pecaruan mancasana taler melapas. Agung saring mogi
katuran pesucian utawi pesucian ke segara melasti ke segara tanah lot. Ringgala puniki taler titiang ngawalinin kramo Desa Adat Banyaranyar, Desa Perangkangin, Kecamatan Batuduti, Kabupaten Tabanan, ngaturin dahat susumo majeng siki ring linggih di rumahku sinar sami.
calang Yowana Sinarang Sami sampun sida iring titiang mayayah ritat kala siki mecikan pawayangan desunan dan lali daler titiang atur dasu semua majang ring panitia Sinarang Sami sana sampun becik pemargi nitenen minakadi mecikan pelawatan utawi pawayangan desunan sampun puput sadi punika saking ngawit tau puput sampun sida iring titiang mayayah majeng ring idadane kramo Sinarang Sami kramo desa adat Banyaranyar sanedahat subaktinin titiang tala susuman titiang sampun sida dados nyane iring titiang siki mecikan pawayangan utawi pelawatan desusunan ping kalih iring titiang mau ayah-ayah ring sejaronin ngemargiang ide sesunan kebecikan utawi kawoda datsuk semua atur titiang majeng ring semeton titiang ring galah becik puniki ring sejaronin atur titiang penten sane ten menggah ring ase ring kayun idadane Sinarang Sami banget tunjuk lungsur titiang agung pengampura wasana natur kita sinap andok kama santi Om Santi 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 Om. Ayo sukses semua.